ole ka channel lo clear tu te chibai levik ule tunjum kan video chuan chicken nuggets siam dan ka lo tilang do na frozen food sa kan mo chin ang chi khamo ka tiang khai tu na kan huang hianin ada chatur te chuan a chen hei kan kanga kan enghal boka chuanin hei freezer a hianin airtight container a mo ziploc bag a mo te thakhat ada chat the ani chuanin ama sabira chuan chhangthawp hei slice thum vel hi atel tuka abung deuh rim buk nen hianin hei pali vel kati ama se a slice pa ngai chu alen chuan pathum chuanin a chhangthawp te deuh lek chi ti kha ombe ka tiang ni chuan pahnih ti pokan manganga kha kan hair sum dona ni hei chopper hian marcha hair na angkhan mo kan hair sumanga chuan hei ti hian alo dipta a hei hi thirbel longa gas sim te in kan chuan kha bread crumbs aning hal mei ta a chuan heta hianin arsa atilang hi keji chan ve vel keji chan ve ai chuan tam shet mei theya chu tiang chu chopper a hianin marcha hair na a tho hian ta hianin ke hair chip le feka chuan hei ti hian ke hair chip sa kha chhangthawp ke hair som da na khan ti khan ka da lut ve ngal sela aul samdu tuka ma se a that to pai frozen food tikha apekha kan lei china pekhat lek po kha chang zathum le ti te de kha nya chu wang chuanin a siam hi har selo hei purunsen hi pum khat lian ve deuh lekha anur na angkhan kanur sin ve ka chuan atui ka sora chuanin ka tela no purunsen powder kha onion powder kha kan nei chuan telila chuanin purunvar hi mal sawm vel hi chiptewin ka chu soma chu ka tel boka purunvar le purunsen ka tel ani chu hemi ke hair na yan arsa ka hair nun le na yan ka hair tir ngal topa purunsen le purunvar ka purunsen hi tuya pai tama wangin atui kha sor chuang nge turani greater akhan a great na akhan kan nora chumi so tui kha ka sorani chuan chi hi a al tok tur kan telanga chuan thingmarcha dip kha ka tel le a hei hian arimati tui em a chuanin arong siam tu turatan red chilli powder kha kan tel le bokanga thirfiante hni ka tel ani chuan heng ho hi ti hianin kan kutin uluk takin kan metanga asawa yan chatakin kan chopolanga hei ti hian alo ni ta arsa hi atal hlim hlutani lawa zan khat fridge ka da to wangin hei ati sa hi alo khal deuh chel to achu wang chuanin fridge da le shan pa ngai lawa arsa kha atal hlim hlut kha kan man chuanin ati hi alo nem deuh china wangin tuna kan chopol nuwa hian fridge dar kar khat vel dale thei chuanin a sep siam te kha ati ol sama keima hi chu nimin lama mi ni arsa hi fridge zan khwa ka da to wangin hei ti hian ka da po khanin hei thleng ong ang chi thil steam na atui lu chuak tlang thei anga khan ka da thleng anwaya ka do a chu atuya tlang thazela ahul cha arsa kha ahul cha turani atuya pailo turani kan sil nuwa khan thatakin kan da hul le phutanga kan hair som ma khan hei ti hianin asep kan siama ready made te po kan hu chena hei hetiang ang hianin asep om thin khamo chu wang chuan khatiang ang khanin kan siam ve don ani chuan hei heta hianin thlengkum pakhata hian artui pum khat kala a kati soma artui hi anang ema wangin ati dal deuh hlek nan tui tlem ka leya thirfian ni vel ka leya tui aya khan bong nu te po aman thei boka tikhan artui kha alo dal deuh hlekanga a in kai do ang chin kha anin om ka tia chu wang chuan hei thlengkum te pakhata hianin maida kala boka chuanin hei ta han thlenga hianin bread crumbs kala a bread crumbs chu ka soi to ang khanin nichina chhangthawp kan hair som ang tup kha thirbel longa khanin gas sim te in kan chukanga enge
alo non deuh hlek na kha kan hul nu khan ti hian bread crumbs kha kan hmang le thei me a chuanin kan arsa kha a sep te kan siam to kha maida a hian kan da ma saput anga chumi zo a artui a hianin kan thlak anga chuan artui a hianin kan zuk hnim pop pop anga chumi zo a chuanin hei chhangthawp kan rawa khanin kan da anga ti hianin a bet tam thei ang ber turin kan han in tal kwal velanga mo kan tal kwal velanga tikhan alo bet that nuwa khan kan la chuak anga kan lo da khol zel don ani tiang hian awain kan arsa zung kha bread crumbs a hianin ti hian kan ti le vek don ani chuan hei awain kalo ti ta veka hei ti hianin chuanin kan ngal lo tur zong kha chu fridge a freezer a kan da anga kan da khalanga chuanin hei bil te a hian ka ti le a chan chu thirbela chuan tel te alo ngai hnem ve a bel te a hian atunga tikham tel tlem te po kha atam deuh hlek ang khan alo oma kan thil kana kha deep fry in hei ti hian azuk pil wang thei khop khan tel kha kan lei po khanin tel tam lu tu kham na ngai lo tian pil wang a hei tian alo sen up thap khanin a min ti na ni mei ti khan azuk pil wang azuk in kang wang a chuan aron sen uk ta thapa khata khan hei ti hian kan chicken nuggets tui tak mai chu alo ei thei ta a ti hian tui lut tuk siam ol sam bok sia in lo siam ve ngai lo changkai pui le nge ka be se khati zong kha nia tu mutalin in lo changkai pui le nge ka be se